Dukomeje kubasuhuza nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bitandukanye, tubahaye ikaze kuri izi ntangiriro z'uku kwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024. Ni kuri uyu wa mbere aho tugarutse tuzanye amakuru mashya, amakuru agezweho ku kibuga cy'imirwano hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntambara karundura, intambara yongeye guca ibintu hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Tugiye kwimatatura, tugiye kuguha idonido ku mirwano ikomeye ikomeje kumvikana hano muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse no muri Nyiragongo, udasize na teritwari ya Rebero, kuko ubu ngubu ibi ni ibice bikomeje kuba isibaniro ry'intambara ikomeye cyane. Ibi ni ibice bikomeje gupfiramo abatari bakeya, by'umwihariko ku nyeshyamba z'umutwe wa M23. Gusa tukiri ahangaha, reka mbanze nsuhuze inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abadukurikiye bari i Goma, abadukurikiye bari i Kinshasa, abadukurikiye bari i Bukavu, mwese dukomeje kubasuhuza, ari nako nshimira inshuti z'akadasohoka zacu Abarundi, nkomeje kubasuhuza by'umwihariko. Reka nsuhuze abadukurikiye bari mu ntara zitandukanye, abari i Kibitoki, abari mu Kayanza, abari i Burundi mu mujyi mukuru Bujumbura, abari mu bice bitandukanye, mwese dukomeje kubifuriza kugubwa neza n'amahoro y'Imana n'imigisha kugira ngo bihorane namwe. Ari nako dusuhuza inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, dukomeje kubifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo yose mukomeje gukora igiye itandukanye ya buri munsi. Noneho ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura, imirwano irimo iraca ibintu, imirwano irimo irumvikana mu bice bitandukanye. Gusa reka duhere hano muri teritwari ya Masisi, mu duce turimo Kaniru ndetse n'agace ka Gatare. Noneho wagera hariya ku gace ka Cyugi, bivuga ko habereye kurasana gukomeye cyane. Ubundi aka gace ka Cyugi ni agace kari mu ntera y'ibirometero 25 uvuye mu gace ka Karuba. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bagize gutya ngo barahagurutse binjira mu gace ka Kaniru, maze bagwa muri ambushi ikomeye, ambushi yari yatezwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'Abarundi. Bivugwa ko ari ambushi yari iyobowe na General Mayanga urimo urakora amaoperasiyo akomeye cyane. General Mayanga yafashe abakomando bagera kuri 25 ba FARDC, abavanga n'abandi b'ingabo z'u Burundi, bahagarara hariya ku gace ka Cyugi, maze imodoka yo mu bwoko bwa Tata yari ipakiye abarwanyi ba M23 barimo barinjira mu gace ka Gatare bakomeza mu gace ka Kaniro, magwa muri aya ambushi. Bivugwa ko iyi ambushi yahitanye aba barwanyi bose ba M23, nta n'umwe wasigaye ngaze kubara inkuru. Ari nako mu duce twa Oso, uduce twa Mirangi, uduce twa Murunda, aha naho harimo kumvikana amabombe aremereye, by'umwihariko amasasu make make yari arimo kumvikana, binavugwa ko ari amasasu arimo gusukwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Masisi ndagira ngo nkubwire ko ari iyi mirwano ikomeje kuhaba. Gusa no muri teritwari ya Nyiragongo naho ibintu ntibyoroshye. Ubundi teritwari ya Nyiragongo nta mirwano ikaze irimo irahumvikana, usibye ibitero shuma bya hato na hato bikorwa n'abarwanyi b'umutwe wa Zarendo. Bivugwa ko ahangaha muri Nyiragongo ubundi ikirimo kuhabera ari za deploying zikomeje gukorwa ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, by'umwihariko ahangaha Nyiragongo. Bivugwa ko ku munsi w'ejo kuwa cyumweru tariki 30 humvikanye udutero shuma twasize duhitanye abarwanyi ba M9, mu gihe abandi 7 bakomeretse bikomeye cyane. Ni nyuma y'uko umutwe wa Zarendo bafatanyije n'ingabo z'Abarundi bagerageje kwinjira hariya mu kibaya, bahahitira abarwanyi bagera ku 9 ba M, abandi barahakomerekera. Masisi, Nyiragongo, imirwano irimo iraba. Gusa kuri ubu ngubu urugamba rukomeye cyane rurimo kumvikana muri teritwari
teritwari ya Rebero n'igice gitoya kiri kuri teritwari ya Rucuru, by'umwihariko mu mujyi mutoya wa Kanyabayonga, akajyi gatoya ka Kayina, umujyi mutoya wa Kirumba. Aha ni ibice birimo kuberamo ikiswe ukuruhangana gukomeye cyane. Ubundi kuri ubu ngubu umuhanda uva Kanyabayonga werekeza Kayina mu ntera y'ibirometero 5 harimo kubera kurasana gukomeye cyane, ari nako ambushi iteye ubwoba yumvikanye ku muhanda Kayina Rufo mu birometero 22 winjira mu mujyi wa Kanyabayonga, nawo wasize mu kangaratete abaturage batuye muri ibi bice saha gusa, kuko ku gace ka Kirimba naho bivugwa ko habaye kurasana gukomeye cyane, urugamba ruyobowe na General Kabundi afatanyije na General Obedi. Bose aba ni abajenerali bahawe inshingano zo kuyobora urugamba na General Peter Chirumwami. By'umwihariko kuri ubu ngubu leta y'i Kinshasa ngo nta nzira n'imwe ifite yo kugirana ibiganiro na M23, ahubwo hagomba gukomeza gukoreshwa imbaraga za gisirikare mu gushwanyaguza no mu kurimbura aba barwanyi twa M23. Kuri ubu ngubu ubuseruko bwo mu bice bitandukanye burimo Kasando, Kirumbo, Kayina, Rufo ni ubuseruko bukomeje kumvikanamo ikiswe kurasana gukomeye cyane. Amasasu y'ubwoko bwose akomeje kumvikana muri ibi bice, umuriro ukomeje kwaka kuko FRDC irimo kurasana na M, ivumbi igatumuka irimo kurarasana na M, abanzi bagatigita, kuko kuri ubu ngubu General Tiku Chitambwe, umwe mu basirikare bakomeye cyane, urimo uratanga ikiswe amabwiriza y'ukuntu urugamba rugomba kugenda, arimo aravugwa mu binyamakuru bitandukanye ko yaba yarahunze. By'umwihariko inkuru tuzanye nuko General Tiku Chitambwe, umwe mu basirikare bakomeye cyane ba FRDC uyobora urugamba, atigeze ahunga, ahubwo kuri ubu ngubu ari mu bice bya Butambo ahakomeje kubera operasiyo zikomeye cyane zikorwa n'igisirikare cya Kongo FRDC mu kwitegura mu kwirukana inyeshyamba z'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu inkuru ikomeje kwandikwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, inkuru ikomeje kuvugwa hirya no hino nuko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za leta y'i Kinshasa, ku munsi wo kwizihiza imyaka 64 leta ya Kinshasa ibonye ubwigenge, yavuze byinshi anasobanura ko abateye igihugu bikinze ku nyuma y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bizwi, kandi abateye igihugu bitwaje imvugo ziharabika ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa, zirimo nko kuvuga ko barwana n'abarwanira uburenganzira bwabo bazwi. Gusa Perezida Tshisekedi ntiyigeze atunga urutoki ngo agire igihugu avuga, ahubwo avuga ko yiteguye kurwana kandi akarwana ku bw'ubusigire bwa leta y'i Kinshasa, kandi yiteguye gukoresha ingufu afite nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za leta y'i Kinshasa mu gushwanyaguza no mu kurimbura enemy b'igihugu. Kuri ubu ngubu Perezida Tshisekedi, umugaba mukuru w'ingabo za leta y'i Kinshasa, akomeje kugaragaza ko hirya no hino ku butaka bwa leta y'i Kinshasa ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura. By'umwihariko iyi ntambara ikomeje kugwamo abatari bakeya, hakanagaragazwa ukuntu leta y'i Kinshasa yaba ikomeje kugaragaza ukuntu yaba igiye gukomeza guhangana n'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu indi nkuru ikomeje kwandikwa, inkuru ikomeje kuvugwa hirya no hino muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, nuko hamaze kugaragazwa imiryango y'abantu baguye mu myigaragambyo ikomeye cyane, imyigaragambyo yumvikanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko no ku butaka bw'igihugu cya Kenya. Ariko reka tubanze duhere ku butaka bw'igihugu cya Kenya, aho umuryango wa Human Rights Watch, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, uravuga ko abantu 30 ari bamaze gupfa baguye mu myigaragambyo yo kwamagana izamuka ry'imisoro ku butaka bw'igihugu cya Kenya. Human Rights Watch igaragaza ko mu nzego z'umutekano zarashe bigaragambyaga kuwa kabiri ushize nyuma y'igitutu cyinshi Perezida William Ruto yanze gusinya uwo mushinga
w'inteko yari yatoye. Uyu muryango wemeza ko nubwo umubare wose w'abishwe bagoye kumenyekana bitewe n'ukuntu imyigaragambyo yari imeze, kuri ubu ngubu Nairobi no mu yindi mijyi y'igihugu itaramenyekana hari amakuru avuga ko aba bantu bishwe barenga 30. Umuyobozi ushinzwe African muri Human Rights Watch Oscon Murwaya yavuze ko kurasa mu bantu utarobanura nta mpamvu yo kurasa abagerageza guhunga bitewe kandi nuko binyuranyije n'amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamahanga nk'uko Loni ikomeza kugenda ibitangaza. Yasabye abategetsi ba Kenya gusobanurira inzego z'umutekano zifite inshingano zo kurinda umutekano w'abaturage mu bice bitandukanye, by'umwihariko baharanira amahoro arambye, ko badafite uburenganzira bwo kugenda barasa mu baturage. Kurasa mu bigaragambyaga byabaye kuwa kabiri ubwo abigaragambyaga bageragezaga kwinjira ku ngufu mu cyumba cy'inteko nshinga amategeko y'abadepite barimo gutora no kwemeza umushinga w'itegeko ry'imari leta. Mu bikubiye uwo mushinga harimo kuzamura imisoro mu rwego rwo gufasha igihugu kwikura mu madeni kirimo nyuma yo kurengerwa umubare w'abigaragambyaga hanze y'ingoro y'inteko nshinga amategeko. Polisi yahisemo kurasa amasasu bigaragambyaga kuva kuwa kabiri ushize. Bivugwa ko ari imyigaragambyo yaguyemo abatari bakeya. Perezida William Ruto yahise agaragaza ko ku butaka bw'igihugu cye hakomeje kuba kwigaragambya gukomeye cyane, kandi yamaze kwemeza ko itegeko atagigera arisubinyaho ahubwo agiye kurisubiza mu nteko nshinga amategeko, ndetse iri tegeko ndizigere rinanigwaho bitewe no kuba yarabonye ko abamutoye ubwo yiyamamarizaga kuyobora iki gihugu urubyiruko arirwo rwigaragambyaga rwamagana iri tegeko. Gusa Perezida Dr William Ruto nubwo yatangaje ibi ngibi ntihigeze hagaragaza impamvu yaba iri tegeko arisubise. Gusa mu byo yatangaje yavuze ko hagiye gushakishwa izindi ngamba zatuma leta y'u Burundi, leta ya Kenya yivana mu madeni irimo, bitewe ahanini no kuba ishaka kwishyura inyungu ndetse no kwishyura ibihugu igiye ibereyemo amadeni, by'umwihariko ibicishije mu zindi nzira atari izo kuzamura imisoro. Kuri ubu ngubu ni imisoro ikomeje kuvugisha abatari bakeya, dore ko abigaragambya nyuma y'uko perezida yanze iri tegeko banagaragaje ko batazi aho aherereye, bitewe n'uko perezida Dr William Ruto ngo bamubona nk'indyarya utapfa kumenya ahantu aherereye, kuko kuba wamenya igice aherereyeho. By'umwihariko bagaragaza ko kuri ubu ngubu utapfa gusobanukirwa uruhande perezida aherereyeho, kuko uko bwije n'uko bukeye arahinduka ngo ameze nk'ikirere. Kuri ubu ngubu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura. Hari n'abadatinya kuvuga ko kuri ubu butaka bwa leta ya Kinshasa kuri ubu ngubu ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze guhindura isura, bikagaragazwa no kuba intambara ikomeje kurushaho guca ibintu, intambara ikomeje kurushaho kugwamo abatari bakeya. By'umwihariko iyi ntambara ikomeje kubica bigacika hagati ya M ndetse na leta y'i Kinshasa, ikomeje gusiga abatari bakeya bishwe. Kuri ubu ngubu M23 yamaze gutangaza byinshi ku magambo yatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. M23 yasabye abanyekongo kurwanira ibyabo batangirizwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bikubiye mu nyandiko umutwe wa M washyize hanze ukoresheje umuvugizi wayo mu bya politike. Ni inyandiko zivuga ko igihe cyo kugira ngo abanyekongo bahishurirwe ibinyoma by'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ubu ngubu, kandi ari iki gihe. Mu nyandiko Lawrence Kanyuka yashyize hanze akoresheje urubuga rwa X ejo hashize tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Ni inyandiko zigaragaza ko guverinoma iyobowe na Bwana Perezida Tshisekedi
irwanwa n'ikinyoma kandi nyuma y'icyo kinyoma ari nta kindi kigaragara. Izi nyandiko zigira ziti igihe kirageze cyo guhishura ukuri ku binyoma bivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubutegetsi butuma abaturage baturiye igihugu batizera ingabo zabo FARDC n'abambari bazo bashobora kwiyongera imbaraga ku buryo zahita zirukana M mu bice yabohoje. Inyandiko zikomeza zigira ati rwose ihuriro ry'ingabo za leta y'i Kinshasa ntirishobora kwirukana M aho igenzura mubimenye neza ko buri gace kabereyemo imirwano hagati ya M n'ingabo za leta y'i Kinshasa. FARDC ariyo ikomeje guhonga M23 ibirukankana ibavana mu bice bigiye bitandukanye. Kanyuka yasobanuye ko urugamba M23 yarwanye kuri iki cyumweru yarufatiyemo imbunda ziremereye n'izindi ntoya n'izindi zifashishwa mu kurimbura ibice bitandukanye by'umwihariko mu gace ka Kirumba akarimo ibirindo bikomeye cyane by'ingabo za leta y'i Kinshasa. Avuga ko kandi ibikoresho M23 yatangiye kubikoresha ndetse ko ari nabyo iri kurasisha ihuriro ry'ingabo za leta y'i Kinshasa. Umuvugizi wa M mu ishami rya politike yanibukije kandi ko kugeza ubu ngubu leta y'i Kinshasa ikinangiye kurangira k'umutwe wa M ngo mu gihe uwo mutwe ukomeje kubatsinda inshuro. Inyandiko Lawrence Kanyuka zasoje zibutsa abanyekongo kuyoboka M23 kugira ngo abantu bose muri rusange babashe guhirika ubutegetsi bubi buteza abaturage ibyago. M23 nubwo nayo yivuga ibigwi, hari amakuru dukura indani nuko imaze iminsi ifata ibice nta mirwano yigeze iba, nta mirwano ihambaye yigeze iba. Bikavuga ko muri ino mirwano imaze iminsi iba M23 yigarura ibice birimo Kanyabayonga, ibice birimo Kayina, ibice birimo Rumbishi, nta mirwano ihambaye ikomeje kugenda ihaba kuko M23 ngo yinjira muri ibice igasanga abasirikare n'ubundi bahunze. Colonel Alexis Rugabisha ufatwa nk'undi wo mu bwoko bw'abanyamurenge yavanywe mu Minembwe na brigade ya 12 izwiho gukoreshana n'abamayimayi mu kwica abanyamurenge. Aha rero ejo ku cyumweru tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu brigade ya 12 yari imaze igihe kirekire ikorera Minembwe mu misozi miremire y'umurenge yasimbuwe n'iyimurirwa Iminovo kujya guhangana na M23 nk'uko iyi nkuru dukesha inzego z'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi brigade ya 12 yari imaze hafi imyaka ibarirwa ku 10 ariyo igenzura ibice binini byo mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Epfo. Yarimo Colonel Alexis Rubagisha uri nawe muri Opozensi ushinzwe imipango y'ukuntu brigade igomba kubaho. Ahagana isaha z'igicamunsi Colonel Rubagisha n'abasirikare bose bo muri brigade ya 12 bavuye ku butaka bwa Minembwe bamanuka mu misozi ya Fizi berekeza Uvira bakazakomeza ku mupaka na Minovo muri teritwari ya Karehe ari naho batumiwe gukorera nk'uko iyi nkuru ibivuga. Colonel Alexis Rubagisha avuga ko avuka mu bwoko bw'abanyamurenge ariko afatwa nk'umwanzi wabo. Ni mu gihe mu basirikare bakuru b'abanyamurenge babaye muri ibi bice by'umurenge kuruta abandi ba ofisiye bose b'abanyamurenge babaye muri ibi bice. Ahanini afatwa nk'umwanzi wabo. Impamvu z'uko yagiye ayobora ibitero bigabwa ku banyamurenge ari nako akoresha ubutegetsi bwa Kinshasa ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2010. Komine ya Minembwe ahari ibirindiro by'umutwe wa Gumino witwaga kwa
Koloneli Vitali Bisoga. Icyo gitero cyaje guhitana abasirikare bari inkoramutima z'Abanyamulenge barimo Major General Nkumbuyinka Kayizoni ndetse n'abandi bayobowe na Hasani. Nyuma y'aho gatoya yayoboye ibindi bitero birimo ibyagabwe ku musozi wa Komboko ndetse no ku gace ka Nyamizuzu Rwitsuka, bikaza kugwamo abandi bakozi b'Abanyamulenge by'umwihariko mu gihe cy'umwaka wa 2022 ahagana mu matariki ya 29 z'ukwezi kwa 12, Koloneli Alex Rubagisha yayoboye igitero cyagabwe ku baturage birwanaho bari mu gace ka Kibongo no mu gace ka Murango mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe. Ni igitero kandi cyaguyemo abandi basore b'Abanyamulenge. Ni igitero gifatwa nk'icya nyuma kuri Alex Rubagisha yayoboye akigaba ku Banyamulenge. Cyatangiye isaha z'igitondo kikaza kubamo intambara yabaye imirwano igeza mu isaha ry'ijoro ryo kuri uriya matariki. Gusa muri icyo gihe abaturage birwanaho bari bafite ingufu gusumba ingabo za FARDC zari ziyambaje inyeshyamba z'abamayimayi bisumbuka, mu gihe abaturage birwanagaho bakagaragaza ko bo biteguye kurwana paka bageze ku isegonda rya nyuma kandi batateguye kuba bagirana ibiganiro na leta y'i Kinshasa. Nshuti za Rwanda Motion News, kanda subscribe wirebere munsi ya video, ubundi amakuru yacu tuyakugezeho uko bwije n'uko bukeye.